Varawi lokumashenli ina makamaya maningmana. Ka kachikata mi akali ayinu mga ina mushung kwimi paisi gaja Krista na tika mihiya aremana. Kaleshan algabik sankani dija makadaka. Remake up the archery kamdaya baubing. Jiribam District Li Chingri Kavai Communities Ngatatai the Wimi being na Koko Sada Jiribam District Reconciliation Forum Semaira. Health Wellness Center Aming Ayushman Arogya Mandir Rizat Kavai Center Tuitak Mekhalayana Mushur Mara Jihaira. Lekhayangator Achu the Tangkhul Express Ripau Wungramphi Ngalung in a Bami Dalei, Bobing may sign Nganangarumsa. Jiribam District Li Chingri Kavai, Jiribam District Reconciliation Forum Semaira. Forum Jewish spokesperson Matthew Amei na Chambao Mi Shok the Kahang. Jiribam Li Akai na Kam Shit Manok Ngorokwi Environment Ji, Kyung Lushit Kavai Forum Jikasemna. Zingum daraka chingri na rahai kasa district chi acha kachang rat kamarat na mirin la properties merlak ina satsa haira gachi hangda chingri ina lake saji kyung lishit kawai ningrin ina forum ji kasem na ji. Jiribam District Reconciliation Forum chili communities nga taday dawi na members makazanga. Kala ji district administration na advice me da kabang na ji. Forum GPK Das na convener, Bushing Amei, eina Fachi Ahmet na co-convener saya. Jiribam District Reconciliation Forum Jina Communities Kani Ishiwui Alungdi, Janing Zek, Ngsan Kangurok Hirakavai Sara Dahanga. Health Wellness Center Aming Ayushman Arokya Mandir Rizataura Gachili, Mekhalayana Mamaya Tour. Shorka we tuitak chi mushur marag chi Mizoram mena nakalen nala rida pongshok khair. Mekhalaya we reach now 75% varishi sada health center li mandir da zangasaki chi mamayamana chi hair. Chithada sada health and wellness center we aming khangajay state with notification mushok marag chi Mekhalaya health and family welfare minister Mazel Ambarent Lindona hanga. Central Shorkarwi Healthcare Program Ayushman Bharat Health and Wellness Center ji Ayushman Arokya Mandir AAM da ngachay kawai ka sali Mizoram ina nakalen kniniwi richum nao kuchunga Christian na gachi hangda Health Center li Mandir da hohaya ka yari winding di sakzil le baya gachi hangaira. Ayushman Bharat Health and Wellness Center we aming Kangajay Maram Center Shokan State ina Union Territories being the Achakum Chanbao Mishoka. Health he state subject satu the Maram Hili Center na Kahang Mushurga Chilala State we Mushun Layada Mekhalaya Health Minister Lindona Hanga. Okrulen and Chesami Block National Highway 202 Zingsho, Zimiksho, Shini Tangwi along the repair Masamiaka, NHITCL office, Shumiaura, the repay Katamna Long, Hankamatin, Leira. Yarili joining Saktakale, Shongfu Zakashiji, Sam Mikhavai, Rita, Hanghai Lila, Yangsang Ran, Masakami wuivang Hankamatin Yikshok Sana. Repairing Ochi Shini Tangwi along the Sapalung Rada, Long Jina, Achon, Tarik Katumtang, Hangaira. Shungfu quality Matada, Mahai Kami wuivang RKL na NHITCL, Okrul General Manager Likabivada, Zakshilak High Shungfu condition Jina, Yari recurring correctly Sazatakale Hangda, Yangsang Mikhavai Kasiraira. Warisem Yangya, RKL Vice President Nakahang. Maram wuivang long jina NHITCL hangrashum lalat nating mihawa.
yarui pakavai wuivang kathakapei karkhui mikhavai concern corporation di ngakau hair chithi chui copy transport veterinary and animal husbandry kushum bashum kala okrul MLA ramuiva okrul deputy commissioner RO Imphal kala Tangkhul Katomtheilak lila mivayo bauhi IFP li sambanga drainage infrastructure matada khalei encroachment khalei kala manage matada makasa wuivang teruk pong shokrui da khalei wuivang nakaram yauna laifam kuno diulalen Tangkhul Avenue namdulong kala fairyland wi richum nabi na protest sire atum na aya Dingu Road Imphali protest sajiteya Bodesji Nakaram village German Nathum Tangbing Jiliteru Kupong na Saza de Khalei Mixam Mikhavai Kangakau Sai. Teru Kupong Jina Nakaram village Wishim Shakatum, Tangkhul Avenue Wishakani, Kalaferiland with Hampanga Shika Satsu Hairaji. Atumi Bumli Teru Kupong Kairang Aina Larikek Bumle Kai Bumli Imphal Kong Kai Shok Win a long shok Naji. Katana being a campaign atam doing shit mega high 2017 kum chief minister na situation ji mushungkui haurad tui mi hai salala mga khawamatei turaji Terukapong manage sakavai retaining wall sema ka jina 20 feet we in 7 feet mang suita kaming sahauda chila semirada cm na hangai rasayaji From now being a memorandum ngatatai the misangaira officials being subdivisional officer subdivisional commissioners kala engineer being nila ngasannaira ka solution maratu da atam protest sada kalenaji maramji water resource with chief engineer lila hangairaji Terukapong rik suita kavai illegal structure kuitui kami kala water body matalak ina sakamata with evidence mikhavai protest kasabing jina buhairo bauhi IT news li sambanga BM Modi na Racha Sabali Manipuri Maram Hang Haili India block na makapen pongshok Modi hi Manipuri Maram li matada makatai penaira Manipuri political parties Hitharan Prime Minister we Duili Ningyang Mukung Pongshoka PM na Manipur wuivang shorkar na sadakle maram hangda ting trada ka FIR tasang haira gajiji mushung jauga katakala gajila ningkumong leyada Congress katana okrami bobi sing na hanga kala FIR tagasang jimang jina jingri kawai shorkawi hotnara Nathum kawai mangsabai manada Congress katana okrami bobi sing hangaira Stately Worship La Institute shohairada normalcy ungtada kalewi moongena BM na kahang jili ngahangada ibobi na kahang meeting hang truk lang da relief camp li pamdalei State shorkar ring da kalega katakala law and order yang sang karar ka katakala kipa kana matai tura yari buk ngapa na ibobi na hang sanga BM na kumutuli state center shorkar stakeholders li chan ngazek ta khalei maram la hang sanga ka G phone nei na sada khalei ka CM we mangai na khangzek khala tharza aina mathai mana kacha political parties thara hina BM Modi li appointment porashum gahaina da ibobi na hang sanga CBI kathana L Sotin Kumar na BM Modi wi chan Teona Huinahau chi hangda BM Modi na Assam ni Kanishi Vakavai atam sampangaka Manipur lila ungpulungra chi hanga BM na political solution la political dialogue maning jang na Manipur to shoti kasai sangda state sakayang sa kangaina chi sotin kumwana penaira Manipur maram aina parliament make hitharan prime minister na sakta makwila shambat kahai FIR la Tukokui machine hangsang da anachingre high solution maninga military solution ning chang jithaya da sodin gumana hanga Twiga high atam ni Manipur li president role thara shida khira hairo da opposition ni takukui ji mangi mana da Manipur Pradesh Congress Committee President K Mekhachandra na hanga Twiga high atam hitharan kshok ji ena ari hon shok da khalei crisis mangsun manada Mekhachandra na machan sanga UK with 2024 general election ni Maishika high conservative katana Rishi Sunak na prime minister ngapam juho hair Labour Party na
mathalak eina khuyui sambangda parliamentary majority ngasai Labour Party wi kathana Keir Starmer na UK wi kathana Prime Minister ngasada majority sarkar semaura Keir Starmer na PM ngapham khuida sarkar kathar semkhawai King Charles III wi sokmila sampangaira Prime Minister Sakasa Sunak na Conservative Party kathana wi ngapham la jiho haurada leya PM ngapham wi na kata inang soda lumushan leshi khungorok kala khangmi chumi khungorok hi yangmichingda Sunak na hangjibona Rishi Sunak li yukri khai jina ngalei jili zingum trada mati kada Conservative sarkar raga highway katanga ngasai Ara okutui 6th largest economy ji center left Labour Party Keir Starmer na thanda zatvaura Imphal West District li khalei naushinawi arishang akali attack sa shokta yarwina protest sahaira Tarik mating zin uribok achom leikai li khalei Angel Hospital for Children ni khutlai sing mi bing attack saya gachi aya police pau shoka Chithang ngzin bung truk shikali mi bing jina arishang jiwi phaklang ni naumei kaplaga yamthui hawoji Manipur Police pau tha ka attack saji lupa kupowi maramli ngsun leira gachi ningmong dalei Ochot chili makhamaya chithaida hospital staff kala abam jui mera by bisping la voluntary organization zangda arishan kate le aya protest pam jitayira Protester bing banner placards chithaida arishan li reka krek ngasam halu yari li now make a kap ngasam arishan jingli ka hai ningjanga da ngawaw ngorok Chang zekwi apong ngaina jamkhana khira kawai uribok achom leikai nupi apunbalupui President Samurai Latpam Motupla Devi na khangakaw sai Rat Kamarat Atamni arishang di attack sa otsak G UN Security Council mikyan ni makhangi matung khamakan otsak na gaji Motupla na hangsanga Ochochi Manipur Police team na yangsang the case tasangayra Kayona bingjili to mikhavai authorities na investigation sa dalei. Needs PG exam pay orchestra da katang saro jihaira. Borikaj shift kanyena rungmira. National Board of Examination in Medical Science NBEMS na jishad mihai kasa atishuda NEET PG exam ji rida makhu June makada kani tang langjin sahai kasaji Precautionary measures sada zimiksho chui pung trada kaniwi mangali bospon sahawa Borika chui cut off date orchestra da panga eina leiba bamraji NEET UG exam li makhangi lake highway road kamarat eina NEET PG 2024 exam ji atam ngason haira kasana NEET UG ngaran kami National Testing Agency NTA witungni yarina makamaya marlakina protest sara haira NTA mahai kawai la sarkari bodale NEET UG exam wi maram matailak in paper likasa kapen we plea being Supreme Court na rakara tari chishetang yangsang mira dalaya Imphali Ratha Yatra wuivang meomu phumkawai karili attack sahaira Ochochi Imphal City sana konungbam sotang ngaya salung bung trada kani makai shikali kashokna Pau atishuda attack sabing advanced hospital shong in ralaka chili kamgasa meomu phumkawai kari Ratha Yatra cheroid chili naume round kanishi kaplaka beles gate shong thautui hawoji Maramji Imphal East District na wayang sanga attack wuivang kasakla mathairanga Hindui maleilak kahai Ratha Yatra panit hi rakara direct shatang mayon gidalaya State Road Kamarat angaret wuivang achakum na Ratha Yatra ji haklak aina mamayonda atum ritual ceremonies kwikada traditional procession mazatua
Ara itumne advertisement janpau akha nganangarumsa. Ot sathai kawai tam kami ena ngusoda otpam sambang kawai apong kami barbecue nation eina light talent society na training claim na rungmi kitalai. Marginalized Northeast Youth Wuivang the hotel management with training claim na mira chitalai. Hang the khalei food and beverage service associate and production on road wuivang nasara. Zingum tradaji shot eina hapokta tumra ina tangdawi miping na zangbaya. Training jiwi minimum qualification hi 10-12 kalak graduate prefer sara. Training gachang taruk chili internship zangra kapi kabam kashak kazang ran mira kala kachang akali lupa tingatum mira. Training jiwi passport size photograph, educational document, aadhar card zangra. Registration wuivang lupa tinga queer. Makok miwichanbao atishoda 100% job guarantee midalay. Od wuivang apam gateli wakabai le India makan shokta overseas employment abong na layeji. Draining ji okrul pungritang Wesley Khalei mazui multi-purpose holism show trada pangatang milaka chuitili Kolkata Jehovara. Kolkata li orientation wuivang mati pangatang bamlaga chuena katam now we ningchanga tishuda city ngatatai deli wang sakra. Atum barbecue nation outlet li ot sagi gchina 6-month training of hitharan diploma certificate mira. Kala chuwi in a barbecue nation with full employee sada dolop lupa ting trada mati de panga zara. Chilila kashakaza kapi kapam ngarami pam raji. Draining hili zangkangai registration wuivang 7627956918 call sabaya kika ngayen kangai layaka 7971791230 maningaka 9366234486 li sabayra. Latluita achuri kamdaya pauping. Jiribam District li Chingri Kavai Communities ngatatai the wimiping na Koko Sada Jiribam District Reconciliation Forum Semaira. Health Wellness Center Aming Ayushman Arogya Mandir Rizat Kavai Center Tuitak Mekhalayana Mushur Mara Jihaira. Achuri bau healing changaira Paunganata Clinton saikorali ringapag la kamhaya zimchong sa serano.